كشف الدجى بجماله حسن جامع بخصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جامع بخصاله صلوا عليه وآله. رب بلا مثال حي بلا اعتلال رب بلا مثال حي بلا اعتلال باق بلا زوال الله ذو الجلال. Baik, terima kasih kami ucapkan dari kami dari pihak pesantren Nurul Ihsan Rukruj Kecamatan Samponin kepada pihak Kodim Aceh Jaya 0114 yang telah memberikan bantuan bioplok ataupun tunggakan ikan lele mudah-mudahan sebanyak 4.000 ekor. Mudah-mudahan bermanfaat untuk santri-santri kita di sini. Bagian santri-santri dan juga ustaz-ustaz di sini bisa membantu untuk perkembangan. Sekali kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.